elah motor begini aja pakai bensin, isin aja air kobokan, tentu hidup. Sebelum dilanjutin nontonnya, jangan lupa subscribe, like, share, and komen ya. Agak aja dah ah. Mogok lagi ah. Bensin apa ya? Sini. Ada. Jelek banget dah ah. Orang lagi. Nah, Ki. Tolongin gua, Ki. Kenapa lo? Motor gua kagak ada bensinnya, Ki. Terus urusannya apa sama gue? Ya tolongin gua, ilokan apa temen nolongin. Ya elah motor begini aja pakai bensin, isin aja air kobokan, tentu hidup. Sejarahnya, Ki, tolong gua beli bensin ya, Ki ya. Sekali aja ya. Ya udah deh, demi nama teman, gue bantuin lo. Nah, itu begitu. Beliin gua bensin ya. Jangan nyuruh beliin doang, duit gimana? Biar selembar-selembaran dibeliin ya. Cepetan. Iya, udah tunggu sini, duduk manis. Duduk manis bagaimana? Orang nungguin lu. Akhirnya lu datang juga, Ki. Mana bensin gua? Bensin apa ya? Lah kan tadi gua suruh beli bensin di motor gua, bensinnya habis. Oh iya, sorry Bob, gue lupa. Lupa bagaimana sih, Ki? Soalnya tadi gue di jalan ketemu sama si Neni, cem-ceman gue. Bensin gua bagaimana? Gue lupa. Udah sini duitnya sini. Sorry Bob, duitnya tadi gue pakai buat naktir si Neni makan bakso. Apaan? Makan bakso? Iya. Buset, pengke.